Ni amakuru ndibuze kuvuga ku byo mu bigendanye no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirwano ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 n'abari kurwana ku ruhande rwa leta ndetse no guhangana hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishingiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Leta ya Kinshasa yatangaje ko igiye gusenya n'umutwe wa FDLR, aba barwanyi ababishaka bakoherezwa mu Rwanda, abandi badashaka gusubira mu Rwanda bakoherezwa mu bihugu bigiye bitandukanye ku masezerano rero yasinywe hagati ya FDLR nanone kandi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda rwo rukavuga ko ayo masezerano atubahirije amategeko ndetse n'ibikubiye mu masezerano ya Washington DC yasinywe ku itariki 4 Ukuboza 2025 yagombaga kubahirizwa mu minsi 90. Kubise ko mu byari bikubiye mu masezerano harimo ko ingabo z'u Rwanda RDF zigomba kuva ku butaka bwa Kongo bitarenze mu minsi 90 uhereye igihe amasezerano yasinywe, kandi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga gusenya FDLR uhereye igihe amasezerano yasinywe. Gusa kuri izo mpande zombi na ruhande rumwe rwari rwubahiriza ibikubiye mu masezerano, byaratumye rero n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye na zimwe mu nganda z'u Rwanda zitunganya amabuye y'agaciro ndetse na zahabu bifatirwa ibihano bitewe no kuba bifite uruhare mu burasirazuba bwa Kongo mu ntambara ndetse no gushyigikira inyeshyamba za M23, dore ko u Rwanda runashinjwa kohereza abarenga 18,000 mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ikaze kuri Zafu, ngiye wumva ni Olivier. Nihuse cyane none kandi kuri ibyo bibazo rero bikomeje kuba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nanone mbere kuri ano makuru, umugore wari uri mu nzu nanone n'umugabo we yasanzwe ndetse mu buriri yapfuye, ibintu byateye abantu benshi ubwoba. Ni mu karere ka Muhanga, umuntu witwa Rebero Francine w'imyaka 40 y'amavuko yapfiriye mu nzu arimo ndetse we n'umugabo we, ndetse yavuze ko kandi yumvishije atangiye kuruka agira ngo nanone n'isindwe aramuhunga. Urupfu rw'uyu mubyeyi nanone ibitwa Rebero Francine rero rwabereye nanone mu mudugudu wa Gitaba, ni mu kagari ka Mbuga, ni mu murenge wa Nyabinoni. Bamwe rero mu baturage babwiye igitangazamakuru Umuseke ko nanone Rebero Francine bamusanze mu kabari ndetse arimo nanone gusangira inzoga n'abandi bantu, ndetse bagakekwa ko arizo ntandaro z'urupfu rw'uyu mubyeyi. Umwe ndetse yagize ati kandi nanone yatashye asa n'uwasinze, ndetse turakeka ko rero inzoga yanyoye ndetse zitari zujuje ubuziranenge. Cyakora cy'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabinoni Ndayisaba Aimable avuga ko kandi nta kimenyetso cyerekana ko izo nzoga uyu mugore yanyoye arizo ntandaro z'urupfu rwe, kubera ko nanone yasangiye n'umugabo we ndetse bari kumwe rero baranatahana. Ati amakuru dufite nuko rero avuga ko kandi bagenzi be bageze mu rugo bararyama, hanyuma rero ngo umugore atangira kuruka ku buriri ndetse umugabo we abibonye rero ahitamo rero kumuhunga ajya kuryama ku kindi cyumba. Ndayisaba kandi avuga ko nanone Rebero Francine nanone yakomeje nanone kuruka mu cyumba yari arimo wenyine kugeza ashizemo umwuka. Ndayisaba kandi yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko umugabo yakomeje rero gutegereza ko umugore we ndetse abyuka araheba, agiye kureba asanga rero yarangije nanone gupfa, atabaza abaturage bagenzi be. Yakomeje agira ati kandi yavuze ko nanone yamenye ko nanone yapfuye, ariko nanone agiye kumubyutsa. Ubwo twateguraga ino nkuru kandi gitifu rero w'umurenge wa Nyabinoni Ndayisaba Aimable yatubwiye ko nanone bamaze no kubimenyesha inzego z'ubugenzacyaha na polisi, nanone kandi bakaba bategereje ko nanone iperereza ku cyaba cyateje urupfu ndetse nanone ritangira. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Nyabigenge gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyaba cyirishe uyu, ndetse uvuga ko yitabye Imana. Twihute rero ku bigendanye na FDLR ndetse n'u Rwanda nk'uko biri kuvugwa, ndetse umutwe wa FDLR wandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko biteguye gushyira hasi intwaro ugasubizwa rero mu Rwanda, ndetse hashingiwe rero ku masezerano ya Washington DC akurikira. FDLR mu magambo arambuye ibyo bita Force Democratique de Liberation du Rwanda imenyeshwe rero nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu no kwemera protokole yerekeye rero kwambura intwaro abarwanyi, kubasubiza mu buzima busanzwe ndetse no kubashyira mu bigo by'agateganyo binyuze rero mu bukangurambaga. Masisi ku itariki 30 Gicurasi 2026, nyakubahwa Perezida rero dushingiye ku masezerano ya Washington yashyizweho umukono rero ku itariki 4 Ukuboza 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi dukurikije nanone ibiganiro byabaye hagati y'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye umuryango wacu, byagejeje ku masezerano na protokole yerekeye rero kwambura intwaro abarwanyi, kubasubiza mu buzima busanzwe ndetse no kubashyira ndetse mu bigo by'agateganyo bizunyuze rero mu bukangurambaga, nabyo rero twongeyeho ku mugereka.
ingabo rero zacu za FDLR Force rero Democratic de Liberation in Rwanda niko bavugaga Tereza ishimangiye ko nanone zemeye rero iyo protocole yavuzwe haruguru kandi none ko nanone ziyemeje none gukorana bya hafi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanya bikorwa bayo kugira ngo none bishyire no mu bikorwa nanone byo guverinoma ya Kongo yiyemeje mu masezerano ya Washington DC. Mwemere nyakubahwa Perezida rero wa Repubulika tubashimire rero kandi none tubagezeho nanone indamutso zacu zuje icyubahiro mu izina ry'ingabo za demokarasi zigamije nanone kubohora u Rwanda FDLR. Iyo niyo nyandiko bandikiye Perezida Antonio Felix Chombo Tshisekedi. Kuva icyo gihe rero nanone u Rwanda ruvuga ko nanone iyo protocole cyangwa se iyo baruwa yandikiye Perezida Antonio Felix Tshisekedi itohereje amasezerano ndetse ku buryo yatuma FDLR isenyuka burundu. Nanone kandi ko FDLR nanone ikomeje nanone kuba yakwinjira mu burasirazuba bwa Kongo ihabwa intwaro n'ibindi bikoresho. U Rwanda rwo rwavuze ko nanone FDLR igomba gusenyuka ahubwo itagomba kujyana ibiganiro nanone kandi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko nibyo byonyine byagaragaza ko bahirije amasezerano n'amahame ya Washington DC muri rusange. Ni natse bikeye kino kiganiro cyo kuri umunsi wa none Imana bahiriza ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Ikindi nakubwira nuko Israel ndetse na RDC byongera none ikibazo rero mu mubano wabyo ndetse mu masezerano harimo n'ibyo gufatanya rero mu butasi mu bya gisirikare ndetse n'ibindi no kugarura ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madamu rero Teresa Kayikwamba wa Guinea nanone kandi na Gideon Saleh akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel bahuriye mu gihugu cya Israel mu biganiro turi buze kwarukaho mu kindi kiganiro. Nyagasana abaha ibyo kurya amafaranga n'ubuzima buzima.